Hilim aja ku jual sudah nah, ngalih bana becari musim lockdown nih, batimon maunjun manurih habis-habis geus menukar gula sakarja bajual hintalo gulung ke sekolahan kati sekolahannya libur menjagai parkir di pasar arba paling nama parkir pamantusa mutiki sampah mau kada mau jual hilim gatahnya di benar ya tak kulingkap sedikit nah tapi mari kita Jepang mon di anu Wilem Korea Selatan kacanya nih tambus pandang kau aja mau isgi anak acil dalam parut paling hanya 2 bulan saku memakai semalam nukar di pasar arba wadah pamantosa nang batakun harga helm semalam sudah kupanduk akan lawan beres unus gambut 100 belek payo pokoknya nih sarung tangan bolong ku jual nah nih kulit nih asli nih ada kulit ular ada kulit buaya nih nang warna hijau nih kulit semangka bang nah dalam lemari ini banyak pang lagi nang musim lockdown nih ulun jual aja nah nang hendak bepanduk ulun panduk akan aja barangnya bepanduk lawan beres kah bepanduk lawan janar tipakan kapur bepanduk lawan raragi sop kah ya kun aja nyaman sekali julun bubuka warung pacarakinan nyata pacang payu bana parak bulan puasa nih gasan nang hobi belogo nih ulun jual nah bingkap panukup gasan lintuhut nih nah jadi pas banda gasan pian nang ketujuh belogo di tengah kertak main bes lawar handap jam membedek logo musuh kan gasut lintuhut ke aspal nah namun pakai ini nah ada bedah lagi pian lintuhut bingsai cucuk juga nih nang gasan suami istri nah anak di lantai ulin ke lantai keramik ke maginannya ditilam asal jangan kulit durian jauh les tilamnya ini nah 1 2 nah 2 butik nih kau coba pandok lawan intalo ayam ras serak ini pahabisan bujur ko baja jual nah nih aku jual baju seragam gasan ko membalap nih nah makanya cara bakal dipakai nih gasan menyemprot rumah nang pakai Baiklin disinfektan tuh kawajuan nah kan daripada kada ada baju safety nah tuhok juga sudah selawar nang bawa Baiklin banyak ulun bisa ini nah gasan seragam futsal kawajuan nah betuhok basah katiak main futsal pakai ini bubuhan apa ngarannya bubuhan perawat dokter tuh daripada kada ada jas hujan kan kada ada APD nang memadai kawa pakai seragam ulun babalapan nih nah seberataan kau dipakai nih nah asal jangan dipakai gasan seragam festival Maulid ya.